mei ni somni pariat sang ni somni pani zirtom ni ani e barmaram chanchin thar berber kanan puang le dona tin khovel chanchin thar ngainom le beng fa tak tak world breaking news te kan thir tel bokang thir tu le ngai thatu te kan video hi atop thlenga ngai thlatluan tur point kanan som chu ani e US President Joe Biden le South Korean President Yoon Suk Yeol ta chuan mei ni somni pakhat kalta khan US le South Korea summit an neya thu chua introm joint statement siamin khovel ram sang sarkar ta chu Burma mi puite thlopa an tan ding hetlat turin an soma tin thuneina pong la tu Burma Military Council nena ral thuam lam ching re reng salo turin ngen na an siam ani Burma Military Council hian ami puite chunga hleilen taka thorum thona akal pui me chu bansan turin an hria tir ngala politics awanga an mi hren zong po chua zalen vat turin an hria tir bok ani an thu chu introm joint statement in atalan le chu Myanmar mi pui tan puina mamo ngoi de tan le democracy lam tluang zo zelen na mei cher chi mek tele ataka beitu te tan atul anga an mamo humanitarian assistance tin reng peturin ruam manasiam turin khovel ram sang sarkar te an cha bokani President Joe Biden ni South Korea rama mei ni somni atanga ni thlengo US le South Korea bilateral summit kalin ram pani huai tu te inkom na chon ra thata ka chu an bei seya North le South Korea ram pani le United States te inkara sum dona lam thil chu an thur bing dau berania tin Burma ram tol chung boina te technology lam te an sei dun bokani ole kan channel a hian Myanmar ram boina chanchin kan ngai thla in kan puang tam ta hle a Burma ram chanchin chu kan chef khat viau tura kan ngai ani ton trom chu kum sang ni panga November thla tanga Myanmar khopui beratana an man nei pitho atang hian bul I han tran thale teang tunma chon phaizol thing dup zau tak ani satlia ve maya history ro pui anei lem lo kum sang ni pania tang khan khopui atana cheina hi thotan ania an zo fel tak phei chu kum sang ni song pani dai to khani aming taki official chon nei pi to ania Burmese tonga lalte thun mun tinani khopui 30 taka ram khat khopui bernema se Burma ram lama an khopui len lama apathumna hau phatroka nei pito union territory hnuai om ani nei pito khopui hi mizo tong taka a khopui lai li ba ka a hual tu township pariatin an siamania Supreme Court thut munania Union Parliament ba ka Presidential Palace te omna ani nei pito ma chaklama chuan tlang pakhat Jaya Thiri Township pom chunga om mipa ngai tu ma tlo an phal saklo mun khovel le aram mi puite ngai poin a chanchin an hriat mumal lo mun oma chu tuna kanan sei tum deuh ber NPW 0291 hi ani helai mun Myanmar sarkar mun poimo le ven uluk em a hian Ministry of Defence Headquarter Roma he hmuna ngei mai hian Burma sipailal General Min Aung Hlaing le achung te po an cheng ani ba ka hian sipai ho tu le senior zualte an cheng ve bok he mun bi ka tan liu hian Maitel and Colby in biak pora tur tower an neya Captain Jin O Soidan chuan logistic unit ten nimal lir theimangin an mamo tin reng an peya inti thoven an du changa bazar vela an tei chuak ti mai lo chu chak khai lam boi ngai mi alovin an siamani he mun hi khothlang lama Yazin Dam chaklama tlang hlo mina huala ram tero te ni mai omin mun dang laka chuan a sang hlak hian awmani khothlang lama Yazin tui khwa hi leilet khom tu le lui pani sin thei le Yazin lui lian thut veng tu ania he tui khwa bangrin om ai ma ven himna khawle thuana sanwa hian NPW 0291 hi awmani kan thulakna intelligence report a alan dan chuan he muni 19 degree 51 minute 33.4 second north latitude le 96 degree 90 minute 28.8 second east longitude in tronalai omania helai ma phi Maitel communication officer lui sipai ten nipui thlan sarkar an pai thlak du lova anha chol santa ne na tanga sipai sarkarin ane ani mapa chuan helai mun hi NPW 0291 VIP site 4 General House a intikal ani satellite thalak atang chuan in ro pui takle avel te deuh jok te
private swimming pool te tennis court te dil lian ve tok tak te amu te a general min ong hlaya chena tanga hlalo te a chuan senior vice general so wina chena oma ani hi August sang ni somni pakhat thla a caretaker government a deputy head kha ani ama a kan soilan to captain Jino kha sipai tlan bo mipui te lama a tana wanga civil disobedience movement zom to nia hepa hian a soidan chuan helai mun senior general min ong hlaya omna mun hi an ven na sat ema wangin mipa ngai tan chuan lu theilo hul hual tukani ani po hian kumsa ni som paru khan duty thila wangin ming ong hlaya chena ge ta thleng thei hlawa chung lama tangin eng ange ani ka hrelo ven himna khau ema tu emo kianga ka kala wangin get bu ka thleng ve ramani heti laya ven himna kalpui turpo hian an mirin bi ngoi ngoi an thlang thin tina soi ven himna khau tu ri zia chu in tin chu sipai somruk rual zelin an venga sipai wifing training nei sa thlapin en dik tu te an kalkwal rangbok thin in a soi he gate thleng tur hian security gate pathum ngot paltang angaya gate tin duty chu sipai major in an ho zela tin kong tin reng chu camera hmanga vil chot ani bok helai mun kalte reng in arei lo thiang ber hun an mang tur ania hun kho ral mai a thiang velo mansian wan le mansian tru an ti te a chuan kar khatha ei tur mamo dangwei khat andonga hei hi official thila an chuak ani lo chuan tlak cham anei lo nan momo lama anun der thonga chaw fu angai lo na na te ni sipai ho tulu ber commander in chief chena phei chu abang rong hringa hnoi chhunga chuan selai mu dang thei bulletproof plate an tian hmang thua vek ani RPG la ka po him le chelowa ding thei tur khopa do ani jin o chuan le hnoi buk an nei le zel ni na suya hei ero fin fia thei ani lo wangin soifak ngam ero har thung ani helai mun hi kan soilan ta kangin Burma sipai sarkara an ho tu ber senior general ming ong hlaya chena mun ania ven himna aulu an khawin an ulukem ema mipui tena kalo ngai dan angotin senior general min ong lai hi mipui sipai ten han kap lumai selan meilom han ti ngot kangkha atak takra la chuan ani ngot theilo ani ti te po kan no se thiam or mai ome Russia parliament chuan sipai atang theichin kum upat lambit thia siam chu atitop hei wang hian Ukraine beipui a thlak mek na apo sipai tamjok alak lu bel thei don ani dan an man meka Russia mi kumsom pori ta tanga somli inkar rampon mi kumsom pori ta tanga somthum ta chu Russia sipai a hian an lut thei ani sipai lut thei chin upper age limit ti tomna bili parliament lower le upper house chuan thlopin law a chantir ani theina tan president Vladimir Putin an alo pumpui thuai turin thon an diang Russia hian February ni somni palia Ukraine aruna tangin sipai sang khat chuang a chan to ni in an soya ramdang ten Ukraine arun nian soilai Russia chuan he in pe na hi special military operation ti na soi thunga antum an huma chon cholsan antum lo thu chiang takin an soi to ni parliament speaker Vyacheslav Volodin chuan armed force lam kan thom chaka ngai dona chumi tu chuan defense ministry kan tranpui angai ni ti in kan supreme commander in chief fian kan sipai ten hna an chan ngei theinan chakzoka mala turin kong engkima theito pachu ani ati sipai ta chu ni lai ni khan Ukraine kho chaklam Donbas region a khopui pani chu bein civil mi te tlan chuna khopui ber kong pui chu kha cha chaka anwawa Ukraine khopui Kyiv le an khopui lian ber ro tu Kharkiv an lak sak thailo nuwa Russia chuan Donbas region a thu nei na pum hlum lak tu min tran an khole mek ani Donbas biela hian sipai thanem tak anti lut meka Severodonetsk le Lichansk ate Ukraine sipai ten khopui an dan mek na lai chu mun thum atanga bein lak tumin an nor mek ani an lak sak thei ani chuan Luhansk province chu Russia thu nei na hnuaya om to dona Russia in Indo an kalpui chan ber pakhat chu a hlotling don ani Lysychansk police te chuan Russia sipai te beina wanga thir wang te chu la khom na an thok meka mun khata hloma phum ani don ti Luhansk regional governor Serhiy Gaidai chuan a soi mi za somnga vel chu Lysychansk district a hian phum ani to ani Palestinian thu nei tu te chuan Israel sarkar chu pathian nia soisel lo tak flak lena kongzo flak mar soi sot atum chu thul turin angen Palestinian president thu pon tu
Nabil Abu Rudaynet chuan i Jerusalem lama Islam mipui paltanga Israel flag kenga kongzo chuan boina le tharum thona a thlen an hlau thu a soi Israel chuan Palestinian mipui le an hotu te tumru zian tha chiang lo ani tin Abu Rudaynet chuan a soya Israel sarkar chuan boina le tharum thona a thleng ani chuan mo phurna pum hlum ala ka ngai don ani tin Palestinian te chuan Jerusalem Islam le Christian sakha thil poimo te aveng him the ani ti ni lai nia Israeli media tarlan danin Israel police te chuan pathiania flag march wanga boina chuak ompal thula state of alert an puanga karma sakhan Israel police te chuan flag march nei tura kalkonga roman Damascus gate le Jerusalem lama Islamic quarter thleng kalphalna alo petoni kumsani somni pakhat mei thlakhan flag march wang hian Gaza Strip Israel le Islamic Resistance Movement Hamas te chu ni som pakhat chung alo in bei pha towa Palestinian mi jani le Israel mi som chuang an thi pha to ani Pakistan Prime Minister Louis Imran Khan chuan Pakistan sarkar chu niruk chunga in thlan that an bo sai lo ani chuan mipui maktaduai chuangte nen an khopuya kongzona lian tham tak an hoi hot tur thua soi Khan hian Nimin Khan Islamabad ta mipui sang chuang kal khom te ma a thu a soya arang thei ang pera in thlan that bo sai turin sarkar anora sarkar in assembly thiata in thlan thata pon ma lo chuan heta omreng tur hian thu thuna ka siam to Maseda ka somni pali liam ta chunga thil thleng ka mu dana chuan sarkar hian omjenei lowa min kai hroi an tumani ti in kum somruk pokomi Khan hian soi heta hian Khan le alam tangten kong an zo ma hian Pakistan sarkar chuan an building poimo ho parliament ba ka president le prime minister Shehbaz Sharif office chu veng him ta turin sipai te thuan lo pelok vek to ani Khan hian Peshawar atanga tanin Islamabad panin kong hi azo ani Lahore Khopia Riot Police Ten Islamabad pana kongzo tu te danantuma boina chuakin police te tear gas an mang Islamabad apo Khan athop tu tele police te anin ti boi bok Khan hian Islamabad khopui ma thanglam kilometer zawela la chu helicopter mangina tluwa thil thendana police te chu adem thu soin ama tan tu te chu rally zom ve turin somhal Pakistan sarkar chuan kongzo upoi hot atum hi alo khapa ma se Khan le alam tangte an anzo lui ta thawani sarkar lam hian be pui thlakin Khan thlop du mi sang kha jasari chuangjat an mana prime minister Shehbaz Sharif kai hoi sarkar chuan nor hoi hota chu anram tender tumle boina cho chhuar tuma puin Islamabad an lu tu chu dan tlat an tum ti an soi Israel Defense Minister Benny Gantz kale hian India rama aron jindona a cham chungin ram pahni te in palai ton na kum som thum tlin pualin letter of intent LOI le defense lama thodu na turte ajia kang kum sang ni song pasari July tha Prime Minister Narendra Modi an Israel a thokhan India le Israel hian an thodu na le inzom na hi ngat le zau zo ka kalpui an lo rem ti to ni he mi nu hian Rampani te hian thodu na ti zaudan chang an boi pui zui bok Benny Gantz ni thum a cham don ni in a office chuan a soya a hun man dan tur kim changpo ti chhuat thoi ani ang ati Gantz master to lama India rama ronsin tum to ania ma se an rama poi khoina a thlen fo awangin a jin hun tur hi a son rat pha ani top nan viewer te hne nangen na kan han je velenge kan channel mina subscribe saklo te khan min lo subscribe sak ve ngei turin kan an showmin kan an ngen chuwa tin kan video upload tharte in lo dona in lo mungal zel theinan in tan po arem chan jok nan notification bell kha in metanga ola in da don ya